बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ डॉक्टर अरशद खटक, डायरेक्टर एडमिशन एंड एकेडमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ बनेर। चूँकि जो हो 2017 नादल तकार कोम यूनिवर्सिटी ऑफ बनेर के जमा हो बेसिकली डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन पोस्ट होम दे और एडिशनल 4 माह सारा डायरेक्टर एडमिशन एकेडमिक्स थे बनेर हल्कोता हुसूसन बिया मलकन डिवीजन बजवायमा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दा पैगाम वर्क वालवाड़ो जमुंगा सरा फाल 2026 BS MPhil और PhD एडमिशन स्टार्ट थी। द BS कुम एडमिशन दी मुंग गोरे द बोर्ड इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर एजुकेशन चुकुम बोर्ड दे अगे FEC सेकेंड ईयर रिजल्ट इंतज़ार न कहूँ जमुंगा दलता एडमिशन फर्स्ट ईयर बेस में स्टार्ट थी। चूँकि फर्स्ट ईयर रिजल्ट द स्टूडेंटानो सरा वी लिहाजा 21 अगस्त जमुंग लास्ट डेट थे तासो मलकन डिवीजन ठोल स्टूडेंट्स तदा खास थे चितासो का दलता यूनिवर्सिटी बनेर तरह तलाल वाले नो फिजिकली राश है दलता एडमिशन फॉर्म वाखले और जमुंग आगे सरा कंसर्न डॉक्यूमेंट्स आखल सबमिट करे या का फिजिकली नशरत ले जमुंग सरा ऑनलाइन पोर्टल होम फैसिलिटीज तदे कम जई के वे नो तखपल बनेर यूनिवर्सिटी द BS प्रोग्राम दा परा द MPhil प्रोग्राम दा परा और PhD प्रोग्राम दा परा त अप्लाई कॉलेज है। थैंक यू सो मच। हाँ दिलता फीमेल बच्चे मुंगसरा का उगुरु यूनिवर्सिटी ऑफ बनेर के स्ट्रेंथ देर से वादे नो ठुलो बच्चों तदा रिक्वेस्ट थे चिकुम फीमेल बच्चे दी दादा इस किस्म के हिसके चाहट नमक सो सही द दिलता के रतलेशी दा सेफ सिक्योर दे दिलता इस किस्म के जो मसला निश्ता मुंगा ट्रांसपोर्ट से चिकुम दे लगा थ्रूट पूरा बनेर के मुख्तलिफ रूट्स बंदे दे पखफल कोर नवो मशूमा उचतीगी इंशाल्लाह सिक्योर वो अलतबिया वापस कीगी। थैंक यू सो मच। आई एम करंटली स्टडी इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट मुझे दल बनेर यूनिवर्सिटी राजू अल्हम्दुलिल्लाह मुंगा बिल्कुल मुतमईन यो दे सैना जमुंगा टीचर जमुंगा प्रोफेसर्स चिकम दी जमुंगा चिकम मैडमान दी आगे बिल्कुल मुतारसर का क्लियर रात खै अरसरात सबक रात क्लियर हुई मुझे कल कोरोना राजू मुंगा जान बिल्कुल सेफ पील को और मुते समस्लम नी और चिबियाजुन बिल्कुल मतलब हिफाजत कीजू उधर चिमु तो कम स्टडी की गई अल्हम्दुलिल्लाह मुंगे बिल्कुल क्लियर यू हर सना दखपल टीचर्स ना दखपल प्रोफेसर्स ना दखपल मैडमान टोन अरसना मुंगे बिल्कुल क्लियर यू अल्हम्दुलिल्लाह मुतखख को लेकर की गई मुंगर तो मतलब मुंगे सेटिस्फाई हो दे हर सना। Started with the gracious and compassionate name of Allah, who is the most merciful and the most compassionated. First of all, my name is Nurul Basar. I am the student of Department of English, currently pursuing my bachelor degree from the University of Bonnir. I am really satisfied from the University of Bonnir. That's why, especially from the new building, there is a multiple classroom and multiple facilities. I am also satisfied from well qualified staff. In the name of Allah, the most merciful and almighty, dear viewers, Assalamu alaikum. It's me Nourin Riyaz, the student of DPT department. Recently, I was got the GPA of 3.87 out of 4. And its all credit is going to my teachers and their hard working behind my GPA. First of all, it is not my goal that I join the University of Bonnir because my goal is the MBBS and I like it so much. But when I come here and join the University of Bonnir, there are a lot of facility for me and also their teachers are too much hard working. They give us slides like according to books, according to share our WhatsApp groups. And I just working for that too much hard. So if you want to come the University of Bonnir, you have a lot of opportunities for that because they give you a lot of program like BS according to BS like radiology, dental, MLT anesthesia. And when I am coming here, so it's a very good opportunity for me and I advise you that you must join the University of Bonnir. Thank you. I am Murad Ahmed from Department of English, University of Bonnir. I am very pleased to be the student of University of Bonnir because here is very learning and academic environment. We are facilitated very much here with all kinds of facilitations. Come students के बार नोट यूनिवर्सिटी तजी अभी तदा रिक्वेस्ट है राशि जम यूनिवर्सिटी जाइन के जक चिदलता हर किस्म फैसिलिटेशंस तजी हर किस्म रिक्वायरमेंट्स तजी अलता हाइजीनिक एनवायरनमेंट है हर किस्म नेटवर्क फैसिलिटीज़ दी लैब फैसिलिटीज़ दी हर किस्म फैसिलिटीज़ दिलता प्रोवाइड की और you will be facilitated too much here. Please come and join us.
Assalamu alaikum. Zaman Sumayade is the University of Bonnere Radiology Department student I am. Zenan yo pol fando run tada darfas warkom che tas University of Bonnere tara dil da tas the education der opportunities मिलावेगी दिल ते चीज़ें allied health science AI management science zoology botany mathematics हर यो डिपार्टमेंट चीज़ें दिल तक इश्ता दे तो फीमेल दराज दिल ते देर जात ख्याल साथ रखेगी और यो हदीस शरीफ ते चे हर सड़ी او خذلا دومره تعلیم یا دومره پوهه پکار ده چې هغه خپل مخې ته ژوند صحیح تیر کړي او د خاص کر د فیمیل لپاره خو پوهه ډېره ځکه پکار ده چې هغه زموږ مخې ته معاشره جوړي چې زموږ معاشره زموږ فیمیل ایجوکیټ شي زموږ معاشره به هم ایجوکیټ وي او زموږ دا بونیر به ترقي وکړي موږ د دې بونیر لیډران یو دا بونیر چې دا موږ مخکې لیډ کړو نو موږ له پکار دی چې موږ رومې پوهه حاصله کړو تعلیم وکړو. Start with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum my dear sister and brothers. زه دا وایم چې مطلب د یونیورسټي اف بونیر کې ګرل هاسټل دی که نه په هغې کې چې کوم ګرلز دي که نه هغوی وي چې مطلب موږ ته دلته پیسفول او سیف انوایرمنټ پرووایډ شوی دی د هغې و چې مطلب هغوی دلته ځان سیف فیل کړي او دلته یونیورسټي اف بونیر کې چې کوم هاسټل دی په هغې کې هغوی ته فرش او هایجین فوډ ورته پرووایډ کېږي او هغوی دپاره هلته مطلب هاسټل کې ورته سټډي ایریا هم د هغې کې هغوی سټډي هم کېږي ایګزام دپاره او یو دا چې لکه مطلب الته سر ایوارډن هم د هغه به لکه مطلب پورا دغه به لکه مطلب پورا نظر به ساتین هغه مطلب الیګل کار ته هغه نه پریږدي چې یونیورسټي اف بونیر په هاسټل کې پاتې کېږي نه هغوی به ځان سیف فیل کړي. Assalamu alaikum. I am Muhammad Abdullah, student of the Department of Management Sciences, University of Bonnere. As we know that admissions are open in the University of Bonnere. Department of Management Science offers BS degrees, BS Bachelor of Business Administration, BS Accounting and Finance, and BS Tourism and Hospitality. Choose Management Sciences and secure your future. Thank you so much.